기징숑 람슈가 너럭 쩌뜨노 그득 마샬레우로 디닌 지미슨 그따우케 레션 짱라이 피우나이 오 레션은가 एकदम बेसिक निसिमी बेसिक नो चेंगै तरक जों एडवांस लेवल थांलायनाय ओ लेसन नो टेबो तमुंनो properly in details साइमाना मुचुंगांगे एबा स्रोंना मुचुंगांगे नरक डॉक्टर निटे आचारजबाय कारिजाक एबा कमथिंजाक कासे बिजाब अबनो फॉलो खायमानो अबंका बिनि cover page let's learn English easily or books Gifadi tini no chikon lesson no chenglainai basic nisini o lesson no chung ang nung norok borok obo hai word no use klayoi je chikon sentence mani oborok no chung shilaina eba shunglaina o lesson no ang basically Kokborok English tei Bangla o kaitam language no combinedly use klayoi ang explain खालायनाय जों जतन सायमानो हायुनि जिकुनु लेंगुवेज नो जों सायमाननानै एबा सोंनानै थांगांगो बिनि बेसिक वर्ड जों बुला सायमाननानै आबाहायनो दिनै लेसन बो रम दि इंग्लिश नि सिकन से वर्ड एबा सेंटेंस I am Amal अबंका Kokborok बाय आं ओंखा Amal I am means आं ओंखा Amal Tei Bangla Bahingenge Ami hoi Omol You are Tomal Nung Unka Tomal Tei Bangla Bahingka Tumi hoi Tomal He is Sojal Bo Unka Sojal She hoi Sojal Jeng saimano je kunu language ni no kaisa sequence dong eba sentence structure dong Jemon jeng Sojal Unka bo Inge obo chayangnai bo ongka sojal hingke jemon correct ma hai amon bagino English obo he is sojal ma hino sojal he is hingke bongya is he sojal hingke question mark sengni thanai gai sojal is he obo hai bongya amon bagino correct sentence hingke he is sojal amon bini sequence to obo seng naikola nangnai sirangpuru you are Rakhal You are Rakhal means Nung Unka Rakhal Tumi hoi Rakhal Bangla bai She is Joya Bo Unka Joya She hingke Burini Burino hingke jeng she no Selano hingke he Obolo truk hainai She is Joya Bo Unka Joya She hoi Joya Bangla bai We read We mean jeng Bangla bai hingke Amra pori Jeng porio We read You play nung thungo You means nung Play hingke to thungo You play to me kele They dance They means borok Dance hingke masao Bangla ba hingke amono no Ura nache They mane ura Dance nache What is this Obo tamo This mane obo What is hingke Tamo What is this Obo tamo Bangla bai eta ki What is that That hingkai nin ganawe amane nung nuhuri tongo phiaba nin ganawe o tiksa hasalo abno hingke seng that nei question khayo What is that Uta ki Bangla bai Kokborok bai ke abotamo obotamo yado obotamo hingkai What is this Mane nin ganaon tong nung amane no tangai mano abno hingkai What is this What is that hingkai jepur nung amo mani no nuhuri tongo phiaba tanghuri manya ninchai kisa hasalo apro no hinosen What is that Abotamo Bangla bai hingke Who taki Who is she Who mane shabo Is she hingke bo abo hinjanai oro जों saimano burei tang hingke English no hingke burei no she selano he Who is she bo shabo Bangla bai hingke she ke ba tini ke Who is he He hingke to sela bo shabo sei jini Kokborok hingke burino bo जों bo shabo hino Who are you Nung shabo Who are you Who
nge shabo are you nge nung nge Kokborok nge shabo nung bohini mano nung shabo bohini mano or nge sequence obo haida kaini no correct nge English nge who are you ngai are you who rok nya you are who rok nge bo chayang nai and bagai bini correct sequence nge who are you nung shabo. Where is your pen? Where means Kokborok bahenge bo jaga bangla bahage kuthai. Tumar kolom kuthai. Where is your pen? Nini kolom boro. Eba Kokborok bahage do sikong hino. Nini sikong boro. Eba boro nini sikong. Ombosao. Where means boro. Iki o chikon lesson tenini amsung mangsidong baibro. Final next lesson of naising itongli. Nagzatan no bela no ambai.